Abantu nibo bashyikira hamwe mukoro kushendekerezo mukuru wa Alhaji Hassan Basajja Baraba urujuro mu magara genseji kandi uzikiro mu makaje remukora bushenyi ishaka municipality. Kitonde kino kufa kitonde kizibu kubensiri ekitya era bujjo gikwatanga ekola ki eddukawo buli kitonde kitya okufa kitonde kizibu era Katonda yakikola nga obudde bujja kutuuka nakyo kife nga tumaze okuzuukira. Allah subhanahu wa ta'ala najatu wala takun ra'aytu walam tara wala takun samitu walam tasma utakanjira ngo kaleba kandi utakizirota utarebere cyabe nakizo kugamba akabana agira ngo tugambe amazima. Alhaji Hassan Basajja Baraba urukuzarwa n'umugenzi agiraho yagamba umugenzi ukwabi yari omuntu murungi hamwe n'indware muhiro mu magara genseji. Muzamiru wo kubagamba akaba ari omuntu murungi ikije bagamba tubakubiha abo kwanyoni nyina amazina muzamiru emyaka mingi okukira even nanye nawo kwandwingana. Unfortunately cyanshasha munonga no kugira ngo muzamiru akakura turubato weka bayine asma unka kandi yitwa ki yitwa pressure, lower pressure kandi pressure iza muzamiru umfamiru mwisi w'abantu bashatu lower pressure. Alhaji Hassan Basajja Baraba agarukira yahanangiriza abantu omukwejumbiro okukora exercise hamwe no kuryaje ngo habo kubendwara ya pressure yaza kubamaraho. Abantu lacking exercise no go like the lower pressure nano mukikuru wanje nawe akaba nagira lower pressure unga kuyatangira exercise lower pressure yagira ki yagenda hati nagira high pressure. His Grace the Archbishop of Church of Uganda Dr. Kazimba Mugaru akatugira ngo amagaraga mukama gatugurize obwire kuburukika najana gakira. Jafar Basajja Baraba ayorekero butashimerwa bwanyuma ya government okuteka sente nyamwinjo mu PDM bakabura kombekera abantu amarwariro agashemere kubayamba umukuraguriza indware zirukwetagise sente nyingi. Obonero mwagamba by'ubwire yes ubwire urugunka urukuste abageranti tine PDM eyambire munonga ekyekiri ntukonka kunabe ndi mu parliament nkanda kuza kutesa ngo bazigabe kuko bazigabe tugabire biliyoni 17 mu Bushenyi district biliyoni 17 kombe zababe plus yunkaji ziri twageze tumbika rwoguma ngapia yuka kusinyi ninga handi haza mu specialized treatment haba bwe mbaze kumara esente stock bitwaro marwardo turaguriza busa ekintu. Sheikh Semambo Abdallah na washabira abaziki okwejumbira mu kushomesa abana babo ngo habo kubensi eriyo nekorakorana ombya karmagezi. Yakusaba mwenna osomesa abana ngabe tulabe family bayimiriza wano eyabazukulu bani Basajja Baraba ensi eyimiriddeyo na technology kati mapesa ebintu by'amaanyi n'ekifuba tebikyalya. Alhaji Hassan Basajja Baraba ashabira abanyabushenyi okweharra kimwendwano na no kuzumurira no mukaruru ngo habo kuba bwanyuma ya karuru harahagandi magara. Turiyo nzum politics naninga zabantu abesimbire nanamwesimbire nabo utakaho rutaro ukashango after politics ntabwo life. Gasha kwa Olivia Nasasra wa Sky Television agenshonga umurubushenyi.